Sithole sinjani bethi sithole seflower? ikakhulukazi esabafundisi abafundisi kube izinyanga mawusebenza nje ngabantu behlangana endaweni yakho kodwa kakhulukazi nje sisebenza kahle kamnandi kubafundisi. So umfundisi ke kunendlela ethile la ufike khona umchazele khona ukuthi hayi lokhu uzokwenza kanje esontweni. Ziyatshalwa ke lezitshalo. Unikezwe iblomu nje ufike ulitshale njalo ke ngeviki kunendlela yokusinisela. Njalo ngeviki imali yangena ibandla liyakhula bayanikela nangeimoto nangani nje okuhle abafisa ukunikela ngakho bacabangela wena. So leli flower leli wena uzohlala ulinisela njalo ngoLwesihlanu kuzoba ukuthi ukhetha uLwesihlanu uMonday noma uLwesingaki kodwa ulinisela kakodwa ngeviki kodwa akalibulali iblomu ngoba ukukhulisa ibandla liyabadonsa impela abantu ushumayela into izwakala futhi ayinabo ubungozi le bloom. Cha ayinabo ubungozi nethi nje ukuthi mawuke wenza iphutha uzolahlekelwa ilokhu ngani uzolahlekelwa inhlonipho bazoyeka ukuhlonipha abantu ube yinto nje yokudlala even nomoya lo sukunawo umuntu usuke uphakame ngayo le ndlela yeflower uzoba bathe uyathandaza kungenzeki lutho.